Bakilavo ena Bagaromboka. Radio Bulan Dovata San Francisco. Bekauti kanda Vatamai. Turun kena marama dorbo kena ngone leo totok na vitokani na buku di serwe ya ser lang mantan nunggu demoni kemuni dola ser makausar ma mana mangga-mangga na loma di tembara radio bulan dua bata sabo beken de ruana miniti sale induongo me ono na keloko ya sabata kila beken da rubio kan lomani awa butu chuka ni beken muni no muni tokani go pedila nobo oya na beken muni sangke siama chuka mai matai and kinda baga chuka non da bulangi Mr. Semi Tukana non da programungo edana chuko bakai labo ena bakarau muka Money Friday ketan dau kilanga sa singa farite nga matai sa tawatanga kene kerua sa lebu saranga vireyaki sa baka ole mbuno wale ngai kinda tal monite sa tega butale tua mu kere kwaya chukukina na turanga ya nungo na singa binaga di kuwa na bakan dia taga bio una punta kuwa bango ko tupe na laka mo Mr. Tukana iyo robital no tekino manda silin vango kero vital no ina vital no tau tu no kwen ngai baka matal ti kwenga batakin indua na kambani sendo ni songo ya tana chuko na sole au nuli na numo na sole au na numo na vikadi bini brother pa Pasifika ya berto na Samoa vango ko siang go indua na ka membaleta cunga na silinio ni cunga baka Samoa toro mantangan ngono binanggo Mr. Semi Tukana turangayanu kima misakin to beke munu na kai binang ni kuwa binang sa wale ni rawa ni ngole mai mentala mai vital no tiginanga indua naka matai eba tumburan nan rai sona ngona eba ka marau te kenda sona ngona eba ka bunu tumenda baka sama balabu ona likuta mai be aso ni kakana anduanga na noti kena vida na coins urang oto cik na pamadala Mr. Tarikin kidi na kena sanga ichu kume parara mate kinon ta baka sama kenda ni toke oya menda convert taka na baka sama ni non do kuta na kamunanga mele bosaki kinendo na marama o barong oto to bango kwa ke baka ko tendo ko tol na undol kenando ko lima nan raw na ken raw velu nat kamunanga ya to bata tunga mbale tini tabo ya na non da yeu ni toke ke baka anda na kuta na ilavo na buna ay no differentiate ki rawkin au sabang goi ken tambe kamenta sale bosakan baka endo ay leo menta sa kuni kota kamunanga mbale tini enda singrani differentiate ta karena na non rondu velu mbate ni sana labean rototo bata sartunga na baka sama abur baka sama na nona bosa tiko na kenan dolabi juga na stoni kanda bu na bida na wasawo chia na bugu di baka sama bata ya enda na chugu kina ke Mr. Sim Tukan me baka kene baka raw o saboreta kim sakin do ke muni na pambulo manda ke mami Mr. Tukan o kila ni sama chugu Australia na kabina ni kuwa ni baka mazala te ke muni sarmanda baka matata ni turanga ni vei ni vasu vei ni toto rivei kena nomu ni background todok mero ni matata kin non to vital no baleta silini ena kabina ni ko Mr. Tukan Una valeu ratu pedeli u babin binang sar valeu na ni mai solitun donango na ugo mero ni mai dotuna nogu waitabi na nomu ni program na bongi ni kuwa mai nogu nongorio San Francisco na edan na bagai labo ena barombuka tomando na bia po matal te kiau Semi Tukana na edangu au daputu sa mai na dono udini batu mai na tulau na edan no bono batu doanga yanu ele ronan rau limsa bul chumbenga se donan rau limsa bul le chumena korno ngono ko tikino tutoya au basuki mua mai na tikino mole ko mai bono balako au bawati na watingo daputu saka mai na korwaturanga tumbou mai na yano la kemba na tulau telenga sa tulso bul kabitu na baki ni robo mau vana lubike rau ruana leo ruana tangane vana makumbungu ruana tangane ruana elewa au ambulanga mai suba au sudu mai nambua koronga bimbasa inga kirat skuna memorial school
koro buli bo ya na koro ko buli ora tuskuna na buah village ya na buah settlement. Ia o buli mai na buah Fijian school me baki walu kina na nungu buli mai na primary school. Au ngol sar ki ratuskuna memorial school mo laki baki rua mai kia fomu tolu fomu ba. Au ngol sar ki Konikwila Maris Brothers High School mo lakukan na fomu 5 kina fomu 1. Sa o tingaya usa ngole sar ki na University in the Pacific o level lati kina nungu kuroi ni physics na fika kay na physics, maths kay na physics. Na o tingaya o lebuli mai balangi na Queensland University of Technology utaka postgraduate diploma in computer science. Ngole sara kina University of Queensland mo takaba kina nongu kuroi talanga masters in information systems. Nongu taka tu baka na sana baka mon libu sa pas ngabul kantu na mbak tupe. Sanjin. Sa pas ngabul kantu na mbak na ka sa mbak on sa ngabul karuang ko. Iya. Ese tos chunga taka mon libu isa nango tupe. Nak sa bolebu malo bolebu tu panua bambu sama tata weekend na vital noya piwa lau sarnga na vital noa vala chuka da kai vida kadikua abu wande otak intal ngali wike munu upas telenga ni onu ilau kembali turun vital noa ini bakal lau bolete kita to mai lau etak lebu tal to awet to silin ya sabi naka na buku di vital noa chuka na to chuki na kai vida kadikua na ngre batal ngaki bakal suana vetar chuka mai na nondur vital noa radio bulun do bata most welcome nga mai na nomuni taro ko sabori taka chiko vaka ilavo ena vaka rombuka au ngandreva muni na vaka madala taka manda nioni tuku da nioni sema mai na fika na physics mai Queensland na nomuni vuli mai nambua uni boy chuku nambua kor don bulo binaka mai torokina bulo binaka na matubal na tamani chuku na rana bautia do vidanang kasi nambua korya ondo kilair to binaka dona nunggu momo British Sami chuku talanga sama ivadengu momo bosa ra kai nambua makawa na buno ni susumekina iya ni vama dala manta mendor na 3 bulan manta na nondor vital lone kabina ni kuwa membaleta na ilabu na ngona dava interest ke munikina na vakasa manguri na sole ni pa madala mandikina ke na kai se matekina na nondo ruto ni vitala no ne kabina ni ko vinaka pe tomando ne be bareta ka na no gutaka tu ba mon libu au try vida na systems ni banking systems superannuation systems na no company na software factory limited ka watu yo taka sa rusang bul karone baki na ngonongo tena bengo na kede o ke to lako kina na be atu na Pasifika me ke to le wakanda bera kina na tu systems gento na kai lotiao ni o ira kede na tukungo na Pasifika na Pasifika mai Niue, Tonga, Samoa, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Solomon Islands, Papua New Guinea, Kevichi to vata kede na lenga ya do weekend chifu na lenga ni singini tu weekend na baka sama ni baka bule labo senga weekend na baka sama ni baka tumbu labo au senga ni klase dava na buna ia nungu sala ibu tampera na bi system sungguh na bi Pasifika sa tini kamana mbaki na ngona utatandra taka tumekina mendavo endu na nonda system o kenda na kawai toke ivici kawai toke mai Samoa, kawai toke mai Tonga, Vanuatu, Solomoni, Papua New Guinea, kena ve atu anu kede na Pasifika. Me vo kei kenda, ena nonda waka bule lavo, kena nonda waka tumbi lavo. Sa lako chiko na talo no ani waka bule lavo, sa lako chiko na talo no na financial literacy program i bichi, waka talo nga kina ve atu anu Pasifika. E ando na lenga levu etiko, singinin dua na vata me buke kenda kina kembali na lenga ya se tikunga
Koya sange babu na me na budikina tatandra taikina men duana non ta system na kawai toke. Sen wala nga kenda ibichi we kenda kenda kawai toke na dem Pasifika. Me bu pe kenda ko na ya ke to tarada ke kina na system vongo na pata vongo na edana na sole. Na sole ba leka leka ngani sole waki. Sanjin. Dona i wakarau e sambo to toka pakaochi au sangka sime au sangka i pakasa mataka na kango tupe na nungu redo ya una bulo paka sol baki sa tale taka sarangana longo o ya undo tuto undo tunga o singani o taranga wateke nungu kampani vici o taranga wateke nungu kampani me Papua New Guinea au au sa lako chiku mai na nungu ampaki ni bulongo sa ampaki on sa bulkerwa au sa ngai reida lesu na nonta bula na kau itu ke Pasifika sa antua na kai tali takina na longu na bula ni sole baki ko ya babu mo ba na tukina na pata bungo me sole baka leka nga ni sole baki iya batongo na kene balbala Ko ya Niko ni santo lava na nomu ni account ni sole oni na gai rawa tale ni oni dolava rosanga bulu se tol sanga bulu na nomu ni account de lalai na ruku ni nomu ni main account. na ruku ni nomu ni customer account au sa create takon to nungu customer au sa dolava to nungu account na sole na ruku ni nungu account au sanga in dollar talen dona account ni liba dona account ni wine dona account ni savings ortono makumbungo vana makumbungo un dollar wa dona bokete virto dona bokete vi Joseph dove Ezra dove Hannah dove Netanya rani un dollar talanga dona account ni groceries dona account ni mau dona account ni songo ni davana somate au sanga imbiuta tu e vida nei lavo na vengo na kedo vi somi kina na ve madao se ve madao ro se ve bula biuta e limsanga bulu nan dole ke rosanga bulu nan dole ke chinan dole ke limsanga bulu nan dole ke donan ron dole na groceries na rent bita kina donan ron dole se limsanga bulu e ba tautu na bingo na kedo viso mikina na ngona nga umbita kina na nomu sende na nomu ni account ni sole sa ngai vinda na sole na lavo keda mena ngai lutu sombo kina vi wokete la lai ko wa madal ta to ya na kena bole le kangani vi ka bole le kasar ni vi ka membalata na bata bongon na sole tupe Ulang sabole utura kina marama daru kina onella osibi na ona tini kendu na miniti bakanta vara ramata kitale na buku di baka samango ya na sole tini kapana embak kina munita tanda taka cukumai tegabu ni sa tegabu nanga muni kampa no tuku ni tegabu tahun 2 tunga ya na konsep ni sole baki senga ni kabo ya se rataka butunga mo ira na non tangkase mai liu dare na vida buki erdo da butu kina vikito we arto lei ngarabo na nona werengo toki e batu bana non dei tabi toki kombeka kola mikina na bakasa mani sole baki ngo ya na tama sarama sandu ini nomuni tu na ni lako na wabu na Pasifika ni levanta berna system todo ni nomuni software systems ni dibarata sa basa bulkan tuan amba kita nomuni bingkarabitu na tambanango na tama na buna enrendre kina weekend na itauke ni bibuno kedengo na bagator na baka sama gombaleta ni tandoro vital lo patki na rito na wekanta kortosa do di tunga ng business irsa kilabin na kasar tunga do na nunggu ni basa di bale endo santo tu talo ta kasar ngamay ang kay sutunga ro nunggu dorobo santo labo non ro account okay nito baka me sali dona tarwina kan kori bango bleto kenda na toke na Pasifika kenda to bullet chico na tropics na kenda to kaka na singnidem lago tunga may na wate ko me ado may nikwa kenda to na singilang kana kaka na to kumikina to lang ngai wai
tunggu lima itu kan. Singin dua na konsep ni savings itu weekend me bataki kemunin satu menggorin na bunua dom bata kata-kata winter, spring, summer, and fall. Mungkin sama tau ningon nga ni semper ni winter sarti kubu sosonggon takabata na kamer maroroi tu me adaw ningon ni winter kania nakakaner so. Kinto to singin to nang to winter. Happy go lucky. O pambuta, kombe kaya isang atu kinabikenda na concept ni wakang bulay labo sing ni baka date ginon baka sama beleta ni dana singilang ka. Atu na tropics siya nakakana buotunga eda wiritunga. Eda wiritunga nakakana. Keo mulmulumungano mutite ya vana ko nangailang ka kina. Nangailang ka kina. Iyo ambek na buna kenta mulmulumu chiku kina na tambanan go ni bakang bulay labo. Kaya tambanan ni investments na baka tumbuy labo. Santi na. Okay. Ni bakarita ka chingori di Tuiponua. Iyo. Ni bakarita ka chingori. Iyo. Okay mo ni sabi na katame saba kukuota kinabaka samanggo. Nangono go weekend na ito kin. Nada na buna. O ni saya kata kin. Sandre may nambula. Si sasyang ang bawa kakan. Siya daw. Siya baleta wala nga nito sa ambulong ko ando ng bulan ni new economic environment sabi saw nakakede sa voli na ilabo nangono ni basa mendando vi saw erto la ko may banua erto ko to may na ayaw may banua kendo to may way kendo to ko to nga may may way dambasa tatoso sabi siya nga to kabalilay niya nga to kampasa ng ko sa dota ni sa ng bula ni yaw sa via visaw na buna yan talang kachukin ng baleta ni sa toso na economic environment sa to sa baka to sa ambiu to ko may muryo kento to na buna ya ko kito sa via bako ko ta kina menda visuta kabalilay nonda valelenga nonda do wakasama ta kamenda do marroi labo kapag tumboy labo kaya nabuna kito toyota kina na sole merawan ninda vinda ba binana nonda labo betin ninda lako ninda lindo labo nonda account nonda namban ke sulinga weekend into na bank account tubu uma na labo na sole sena sing tu uma na labo sa vinda isaranga nabuno en lako kina kosa nagay pangatak nga nanguna nganita na voketele ya mena pangatak kinailaban sala ko nanguna ni groceries kona pangatak nga nailabo ko etchigo na ni groceries bucket ni sa palan do somate mo tataranga kinanomu vokete ni somate Siyang taliraw niyo gali tatar tale mga vitali lomea yo erawa na erawa ya menda kakwen letara na vokete ko na rende na wai kina liba kina savings balato kito loktaka tipo kamanda nga usanga mo letara na numilabo ko kumbita ina numu ni vokete ni savings wakara me dona vokete mbekani dona makumbungu sin dona lubengu mo via letara ya sing ramanda nga vio mo letara loktak na system loktak ke umbite na kaniliba mesa malaunde mai bango sala ko motavale bango me ka usabia tatariki na numson libliba sana tukuno to masole sota na sindra no tarana ilabo tuna num son libliba na lak ngabe FEA sebe EFL so ni wai na lak nga no water authority of Fiji na singila ko sindra nindo tale tarana ilabo sampiu na be accounting ko yan no groceries erawa ni kutaramblet nyo bol chicken na besinga kito bang tana QR code o boli kino selecta ka groceries account boli kina na ilawo ni somate o sana reda tokina ke sandu elenga ina matu vale o tatar kina no mu ilawo andu va mau tatar kina vokete ni va mau mo soli mai kit Pinang sabayo. Yan ba to kaya? Ya misto to kana. Tu naman ya usiang sar tungan yu sekila na soli. Ni guide te kia umanda yani
mo na la ko ni bata pelo me pa kanga nulak nga nambangke le filte kina form e chugu pina kena bola se da Vinaka. Vi kemuni na tu mai balangi. Vi kemuni na tu mai balangi. Ni oni sa kira mai vi urusan Ramadan ni sala no Prime Minister na bula sa o chimbe ka sa ni kira chugu vi ko. Me alo vinaka me ra oni dola ba me dola vi o vi ci verna vi banke vi ci moni dola ba no muni account. iya Na vi rendre toka. Sanjin. Kito na sole o tunga mai keri. San Francisco se Washington. ronga ko iya Kondola ba no mo account. Nakanga metigo vi kemuni na muni driver's license beka mendo na muni ID card ko chuki na kemuni tamba na muni ngono ni sudukina te na muni address ibana gori ni kakuni lang kata le vici na muni ID nga mai keri muni na biuta mai me kito mai bandin din ta kina yon dona ngoni go mai vici kito sa nang dola ba na muni sole account iya evango ke baka ko ni bang takachiko na Android phones muni la ko na Google Chrome iya ni bang taka na Google Chrome o ni na type ataka na atu link ngo na app.sole iya fintech.com fintech fintech.com ni tabuto talemanta go vekenda au pambuto sa para rotek sar na vital longo mondola dono musole account Iyo. do tal Android ngole na Google Chrome Android app.sole-fintech.com ke Fi- baka ni bang tak think Kaya tank think tank fintech fintech oi fintech F FINTECH fintech.com .com. Iyo. Kaya baka ni bang tak na iPhone o ni nalako na Safari ni bang tak na Safari ana ni turayo kito kaya baka ni bang tak sona browsers tani sona lenga sing sona ngona sing compatible okay iyo ana buna ko ni na lakungan ni browsers ni type takangori app.sole-fintech.com sana gay lako may na wika na wala tuku keto vinakata na sole muni na watu Roma na sombe kana wata taro na chuna da may singi chukina na app ito na kena app store gori iyo da may singi on nimbitukina na app store se Google Play pango Beta nangona kito abi na kata kina me kito le phone verto na App Store bat kina Google Play. Tong gibi na kata merto dua tal na non to cut may na we transaction kaya kito da ka ba? Erto bi na kata me erto kata kay 30%. 30%. Kan palang pala. Habe siya ang buong awet tamay. Kan palang pala tupe. Sa lele itu mata neto transaction fee. Neto transaction fee rosang puluh kali mga nasyandi. 25 cents. Fijian. Every transaction. Every transaction. Mo transfer takan go be kemuni $10, $100, $2,000, 25 cents na neto fee. Flat. Sanjin. Na ubang putin da para ramat tagi chuk na kabi na kanikuwa may nanggay wo china vital nongo to sana tawan na doon na bokete sana siyang talendo tatar ko vitalia dolan na sole account binak na para ramat tagi tosuk saba ka kata tagi chuk may vital nongo yo iPhone na Safari, Android, Google Chrome, sa ni bari taga chuka sana butal chuka na radio bulon do bata tu ponwa. Iya, sangay tabatali toso. Iyo, ebango. Nangono ni dolaba kina nanom ni account mo ni selecta ka na Fiji-based account. Mo ni nala ko may na option mo na selecta ka. Kito na kaya nga mo ni selecta ka na open a Fiji-based account. Nala ko tayo may. Kaya pala na nomni account kaya o kaya na tumay balangi. En dolavi eviti.
And dolavi na nomini account de vici kembal bala it's denominated under the Fijian dollar currency Sanjen. iyo kembal bala kemni na tumay bala ni sandola na nomini account de vici na ve vula se ve mada rua nimbi tu chiku mai na nomini lavo kina nomini account de mai vici nomini sole account ni va kota mai kina mai na nomini bank account ni sangai va kota $200 se na ve mada rua se dava ni se $500 ni va kota chiku mai kina nomini tombu na nomini sole account chiku vici na ngau na edaka kina endona lenga i vici era kere ane na kamuni kartu i vici o kemuni tataranga kina nomini account ngori ni nomini sole ni va kota verna non sole account era na kamuni ertu i vici instantaneous instantaneous ni tunga mai San Francisco ni access takana nomini sole account ni transfer takana ka kendo na lenga ni somate sendo na tarvale takama ivonua se lenga ba se dona songo ba ni ba mau ni transfer takana ni lavo mai na nomini lavo nga se na bokete da nga ni create takana sole ni va kota ki verna kamuni karchigo iviti Sabenak. Very interesting da vitan lo sala chingo. Lebo talanga sara taru chiko ubambo ni oni na soma. Dungo enang andre bimbe ke me nandu no mu bank account mai viti me ro ningai me ngai zaka bata ke na sole ngore. Senga. No account ni sole. sole. Bank account. Senga nindo na bank account go me san nomuni bank account go na sole. Ngona nga ni santo labo kina nomini bank account TV na sole sa kwesra nga ya. Siya nga talin li create ka na ANZ, Westpac, BSP, Bank of Baroda, sa HFC Bank. Siya na sole ang tambi chico bango tupe ona via pa madalta ka sole na bata iruku ni sole chico kina rona bank Bread Bank ke BSP Bank. BSP Bread Bank. Ronang banking ko chukina na nito trust accounts. Doon na trust account chuko na Bread Bank, doon na trust account chuko na BSP Bank. Sangay wakataw nga vi kemuni may wala niya na nomuni wakawilabo may na nomuni bank may keri may Amerika si may Australia, UK, si bono da nga nindu itukina. Ni wakota ni wakatanga na nomuni bank online app ni wakota may kina na ilabo kina nito sole trust account. Bread Bank se BSP Bank ningi lewanga se viverongo moni wako to verao ngona nga ya may kina na nomini lavo kina neto trust account sa pikta kana neto system na damuni na sinya damuni na nomini sole account number kunin bito chiko na nomini narration ni dando wako ilavo dando bito chiko na narration Moni na built na nomini account na sole account number and a narration. Na buno ya takataki na nito system. Kaya kao ni singa ni bito na nomini sole customer number in a narration and na may viritu na nomini lavo kito and singi kila na system nito system se o de impe kay pako to manila mo. Me ado sar na ngono ni sa nagingiri may kina se ni vitar tarmene email se message may na buno kito sa nagivia bande takina. Vide ko bako tamay na ngona daw ko bako tamay kina bangke daw may bunotan yun ni bako ngona nga kito sa bande takina sangay lako takina nomini labo kina nomini account iya ke baka ni sambit tumay na nomini customer sole customer number na narration va raw takana ni to system piktak nga deposit taka kina nomini sole account kempan bala tupe sa sangatal ning doon na sasang ni po yung bale muni create takatala doon na nomini account ina ANZ sa Westpac, BSP, Bread, HFC sa Bank of Baroda. Sabi nak, yung nandola po yung doon na nunggu sole account. Niwala ko ng bangke, yung nandola po yung doon na account orto na charge tegi niya umanda nga chin nandola. Sa evita nangonong ko, kaya bakali business account sabi ang raw nandola. Yung nandola po na sole. Kaya unalako ni sandongo, kaya baka unamuria na may system kedri bura-bura, nothing is free. So, ratarong, evident yung nandola po nung gusto le account. Kaya mo nito ko na, siyang sarang ito na ka. Singin doon na fee ni dollar account
Isang mantangani kitula ka mendo mantangana ilabo mombito ino no musol na ngono dola buchikin no muni sole akante. Sing Isang dona talanga vi kito sing ilaba ka talanga endo na monthly fees me bata ka ibichingo ke umbitikin $200 ke la kumaina yang pagmengo sa dangina ke $200 kito sang. No monthly fees, no subscription fees, no opening fees. Siya nga mantanganin doon na ilaba kimunimbil tayo na nomini accounting. Nabuno ko. o tako somant. Yun daw sa nanggayong bula ba kayo be? Yan doon na taro, ililibo taro ngo chiko nangunong kaya kan ninarita na sar lako chiko. Sa siya nga na service fee, singin doon na kay lako yan, sa siya wala nga ni siya nga tuzo ko nga. Nataro kayo misal nataro nga yan, sa nanggayong bula ba kayo be na sol? Go for the record, bikira mi nga na tungo. But na both ways, Kito sa nabo. Ikiba kito na sulit ko yan, nando na buno ilo manggori. Na ba kay labo tukin na token ni sol. To sana investigative journalism man da balilay turang tibon mo. Nataro vinaka na kitong bula may narusawul kalima na sendi. 25 cents. Kim balay na bingo na kaya ni transact. Kim ni nasulit ko kito rosa nga bulu kalima na siyande. Nabuna lele kina na nito ilabo-laba kina nito transaction fee ngo. Balato kito automatic kaya na nito daka-daka baka mon libo-libo. Mona libo-libo daka-daka baka takikwaya. Kito singinin tambi tu bataki orto Vodafone si ANZ Bank men rautu tamata era line tu mera da kabuci una reconciliation na dapsul. Kito siang automated. Ya na buna kito rawan nimbula kina na 25 cents. Kembali kito daka tupe na volume. Kembali nito ngangandre chuko kito me kito ya taban donan raw nondolu na leoni bonua meran dola account na sole ke bakale tul sama bulu nondolu era transaction dona singa yang bon dona labo binaga toka kito na rawati kina na sole na 25 cents ke bakam tanga chin nondolu seru sama bulu nondolu na transaction dona singa ningi bakasamtaka rusobul kalima na sente me tul sobul non dolu na rusobul kalima na sente ya kito na rawata nan dona singa so kito daga pa malua kito sa automate taka lebu nito processes ngo kito sa tarada ke chungango na lebu ni bonua mera baka lefomu mai kino sole mera ni kito mbula kina na 25 cents. Do talatar ko sa kito sa nailobi ke munisar juga ni lo munisar baleta e pango ele bunango na lebi ke mam sangga do lepo kundu ramot itu ba go gore kelanga kito to itu ke ngo for the record sarong ke sartungango baleta mantanga ubaka samata ke baka mantanga endonan raw nundol na itu ke duran na sole ke baka endonan raw nundol talanga na transaction 25 cents a day sando tamani silini lebu sa nusa puana sartunga ke munu ena buku di baka sama ya njina ni kay lago chuk na kena distribution isa nanggo nas kena solo baki chiko elele sana ilobo tele na munutang ena buku di ya okay sa chuk na baka sama ya sana musu kena sole na rusabu $5 ni leindabo tali rusabu $5 tiba no rusabu $5 yo ni wakarita ka chuk ni ruwa na base ruwa na mambangge ro base tu na bread batakin na nambangge tele terap oro na bread batakin na tele kena kantu BSP na BSP oro na musu ka tele nga non rofi ro musu ka nga oro na transaction na lago ni bikemuni. Iya. Che bambali ni ngola ni bena sole, au musuka na sole, roso buka lima sente, nreo raungo na non raw. Gore saranga. Che bambali, sape baka leva dona third party sa tu lomea. Ko tarawa kina, vada porque musuka nga ni is there a way mo musuka nga ni vandon don way kemunu na sole. Iya. Dona se tabo mateta kena regulation system na lao mai vici
dona taruh binakang gori. O bambu ni maro ni kuto na regulation. Beleta mo ubian kata mo bare tak ramba ni bikimuni na barong chuko na kambong ni kuwa ni okito we wano no bikito tu na Reserve Bank. Endo na yang baki eto rikito me kitong raw ni solikin bikito na ngalala. Miguel raw ni kito operate kina. Kito siya nga ni langawang ko vita na technologies ter to tarana system kito umbitan. Siya nga. And dua yang bakin ito sa nga to kapatikir to na pi volvolay. Lakot ko na pi volvolay. Wale form uberto na Reserve Bank. Iya, lestal madamay na taro ni taron chumay ko rin paleta na fees ko to musuka or to na third party ng bank chiko mo ko rin. Irusong ulu kalimat lang na siyente siya. Keto singkilaw keto. Ni bakot may nanomuni sente bangko sa chiko nga nanon to set fees. Sa chiko nanon to transfer fees, sangay chiko nanon to foreign exchange fees. Nangono ni bakot may kinanomuni labo may balangi. Yung ni bakot may na World Remit, se Rocket Remit, se Western Union, MoneyGram, se bakot may ng bangge tinambangge. Chiko na transfer fee, sangay chiko tale na non foreign exchange fee. Yes, ebita bata na fee, enda sa kilabi na kanang banke. Okay, why should I come to Sole? Balata nilay varu ataki, o lako nga ng banke. Ni banke te kimay manta, natapa may kimay lako ni kin na Sole. Ni raw yung nangole ngay kaya na Bank of Baroda. Bata ninduang nga na fee sa dongo. Well, ebango. Na tambana ni Bing Karabi chiko bikito na Sole ngo na buna gondor sabi talno tango se na dapat tale me kimami dola bikin na Sole me kitu sa dola mga Bank of Baroda. Ebango. Na tambana ni Bing Karabi kito tayo butang ngo na Sole seng ini dober na ngo eto to bote kito. Not a single bank in Fiji can compare with Sole. Singraw. In what way? May na bata-bata ko kito da kabo kito me kito rani sulikin na ngalabi kimuni na leoni bonua bichi baka kina kimuni tu me balang muni dola batali kina e vida na account na nomuni bata-bata sing e bichi sambo kandrendre mondola mantanga ndo mo account sambo vida bata fo mole vida bata fo mo kena Kaya ang galibian to labat alerua, samba undo akan vital no binak. Yo kito siya, kung tambe sartungan no sitting room kung to laban, doon na accounting ko menunggu kanikang ko, doon na kani Christmas vacation, doon na kani housing project, on to laban doon na accounting kan, doon na accounting ko mun to laban me kani watambe doon na verton na lubengu, verton na makumbungu. Sing rani takabaya na bin bangkit leso. Duin na tampan ni bin karabi kito rawatin na kaban na Sole. May nabikar na kabat siguro na bin bangkeso. Udah kadi kepakaw nang bita mantang kan doon lamsam na Fijian Holdings Unit Trust nanguno mantang kan duliri de kini ucin doon embaki. So nanguno mantang kan kuri tal. Sangga indo tubulilay. Wala ka ni ono nga pasyente. Si pointi ono pasyente patu ya. Ang iba kasama taga Chukunggo. Nabugo di ba kasama ni Solengo, nangauna da ba sana raw, okay, au tega bu ni kuwa. Auron ni tega bunga ni kuwa, auron kaya baka mati ni matagang gupu, kemdo ron imbiten doon na, go sa to siya mata bale na taro, kamanda, au join nga ni kuwa. Ni mata kaya mati kinakupu. Na singraw ni bakahan ko mo doon roin itakamay siya doon po takapa doon ay tubo-tuba bago as a customer mo nalagnan nyo na ginangan nyo siyang kay tegabuyan mo ron ni tarando asilin mo tarana silini oy kombit sa kamanta waru ang bekan ng transaction watol sa anggiri tegabiyaw kopu sa buka tayo may supa sa may lang kay CWM. Ang gira ni Bikim do as a customer. Na bakit tara go for the record. Kim do mbite kin induan na
baka induan na kena lawa, si mesa bunga sara pocket yung galitara. Siya ano ba no bokete na boy ko biya tatar kina. Boket sara nga ni mating ko. Kau kaman ta. Siya singi $1 tu. Tawana ni siya bebe $2 $1, $5 bita ni ruan transaction. Sama teu pu, au sa ngir sara ni indona nom do pala silis. Au chuka ni pala mula gani bici. Mulai reman dai kerin do asili ne chukun do na pakasama ba ya? Endol Ebita na max se metore undo na ngona na nunggu sa tuilo ma tu lembak se indo nembak usa running gate draw ta kanila ba. Siya na ilabo ko keto grace tagichigo me labo ni mate $1 tu. Keto singi lock ta kana account ya. Na bokete keto grace tagichigo me kaniva mau singa ni loka. Keto sing lok taka $1 binakasartunga na ilabong na bokete nga ni savings na bokete ni son liba na bokete ni soni wai bokete ni rende ko keto lok taka na bokete ni groceries na somate na boka mau lebutale na keto gris juga $1 binakatu o kimni renta tarkina anytime. Ngona dabo nga kuni via tatarkina na bi bokete ya. Chiko nga vida na bokete kito lokta ka na bokete nga ni bokang bulay labo. Botake na sauni libo na wai na rende. Ko nga ya kito lokta kina. Ke mambala sole ona taka chinga na ilabo nga umbite ni lombo ko singren baka mendona loaning system. Baka bilang ni selila ini labo mubiti loma. Oh yo koya sabi so mikan na nunggu bata taro. Au no make so imbita ni donan raw. Me baka ni rusul kalimo na sendengor ni ge baka sama tagi ke baka limonan raw na undol na ituke. Satu ini loma sa multi-millionaire na millionaire na sole concept Kimo semberi baka sama takan tona baka sama baya. Onang galitaranga nakangawasan beauty lom. Kaya mabalik, kaya ka sa lenggo po na taranga what the heck. Na taranga na ilaw ko ang bitikin. Ko ang bitikin. Doon raw ng toloy ko ang bitikin na ya. Na bokete ni Soputu. Soputu ya. Sako ko sa ramay. Anduan raw ng tolo nga ya ako na sulia. Santi na. Pinaka bibar matag chiyo mai. Doon na buno binago taramay ko rin. Beta na lako chiko. Na milioni na ilaw na durtu na trust account. Au saba kasama to katungko na lako ng doon raw na milioni na 5 raw na milioni na ilaw na tuna nito trust account kina Bread Bank kina BSP Bank. Iya kito senga pakanduan ni rawan ni tara. Belatango. Na Reserve Bank ng Bangalevu ni Matentu na Reserve Bank. Ibe ya ruwa na madawa. Evango, ya rona madawa, me orto na reda na ilabo chiko na nito trust account, ke vida na ilabo chiko na sole. Orongo meraw na mets to the cent. Kembal bala na ilebo ni labo ko chiko na sole, ke na ilebo ni labo ko chiko na nito trust account, ke man lin donan raw na milyoni sar. Na ilebo ni labo chiko na trust account men ndot talanganan raw na milioni men chiko na sole account vea ruana madawa me lako chiko na report ya to na may reda chikorto me ro kakua ni vi me rosing ni equal, they must be equal to the cent. Yung baleta talanga ni kito sing tararawa na ilabo ni trust. Kito sin ni trame kito li investa kito li voli hotel kina se voli property se daba mengito ngai rawa ilabo mai kina mengito ngai sulia na dividend we kem ni na member se sing rawa we kito ya e wat tambui pelata ni oran na category ni account ni sole ka chiko be BSP ke Bread Bank na trust account iyo sangay chiko nga na nito operation account in banking ko Bread Bank ke BSP. Kuna 25 cents kwa ndo kat chiku ya ela ko chiku kina nito na nito operations account. Sa chiku na trust account, sangay chiku nito operations account.
Bilang sa boleh turang kena marama dar bukin ngonel leo sa nabital lo ni sili ni sa pala juga sa totol talagi na kante ni ngaunai yo pa binakan ni jadi turang ososo nda nabital lo tak sarwa binakan benta kila binakai lebu nangau dan tamai patorong ir non da bulang da tarong utungan do nasan da bobu binakan Mr. Tukana da sana tarong saranga ni pantun donu eta bo sochi na hidden fees eta bo sochi lo meka kun tangele milo ulu chuki muri batani mentan kay pango hai atau pa madal tigin na begitu Mr. Tukar na sendi talaga lo turi ye anda po binaka chiko na chiko turangan na chiko na turang tipo nuwa batake semi tukar na sile chiko na ngono to program na do pa dur chiko bi rombuka vakai labo na vaka rombuka ke mambale na konsep sarangan ni sole baki de wareta ke na sole na ngono go sabe vida na customers sa chukilo. Iya. Dono, taruh binaka. Ketu sa 5 na bulan ko tupe. 5 na bulan? Iya. 5 na bulan. Iya. Ketu sa wala kani ada bacungan na 5 na dolu. Na leo ni customers. Na versa leo na may naka. Wili kino kimni na tumay balangi. Kaya talaga na tigoy bici. Sa awala sar ni 5 na dolu. Ya, 5 na dolu active customers. Iyo, active customers. 5 na dolu. Iyo, doon na kango ubeware taka. Beto nangona kito sulia kinabi kito nangalala na Reserve Bank orto limit ta kana nito namba ina 3,000. Orto tu nabi kito doka ko ni Sivia na tolnon dolu na memba. Tanjen. Iya. Me tolu na bula. Merto nangai reda tale. Iyo ya sa mayochia. Sa mayochi na tolu na bula. Ar sabtor suliang gobe kito nangalala me kito watumburan nito namba me adaw sar na 5 na dolu. Sanji. 5 na dolu. O cha sangen dona kena review. Iyo dona kena review merto reda. Do sona complain sa ko mai sona ila boyali. Se sona kai singi matata virto orto na review ta kaya. Simber ni orto ke sulia talbe kito nangalala. Okay. Go do sangai la ko tal nan donan ronon dolu. Engine, always the case kila di sole in its infancy stage sige pakatur na Bank of New South Wales sama Westpac Bank na ANZ wira na nonra yabu sa tete tu na lo meninggal pambutan di nakatuto ko tiga bu Mr. Tukana na tu na kena lo mataru-taru kwenta pa budi kina bika budi no kado ni taru chukumengo ngo sa gay 5 na bulo ko barta ngo se pepe lelesar sa gay 5 lu chukilom kaya mambale anta po budi binaka na buku ninto na baka sama keda mbudi ninto na baka sama go ele usale baka sama chuko 5 na dolu mantangango kerto takabo tu na transaction na bingau na sabi bia petele sar ngasili tu na kampanye go kla ya da baka sama chuko di nikah kita go taka chuma bici regulate taka binaka tu na Reserve Bank da ware taka chuga to satu sa taka go na baka sama liata ni 5 dolu yang da po budi binaka so na kango mai talo da gitu batin da baka sama na sole be baka sartungan na kena di begitu nang bangke na kake ko baka be kabu ninda sarongo tungo ko da seng rawan tu ninda rongo merto na tukun be ken merto na bread banks na ANZ se baka itu na hidden cost bat kena non rawat tu non resilini uir na be bangke le ko pambuta na kena non da vital lo chuna kabi na kanikuwa ko mandanga na 5 na undol ko ke baka na taka na rusu ke 5 sen ngai kude tegli korto na bangke le ko sa raw tu undol la kastama kersa di tu na be sei buro-buro kan ta po binaka apamuta ninda na toko na ndo na bakasa mango na bakasa ni sol baki ko sin raukin na loan medang ausulia ko na kai ko sulia ke baka naman niya ndo na lengka na libo kina waira no nang tatar tu may kira ke mabale na be bakasa mga na libo nga ni kaya umbite ni lom sana totoloki na kena sinay no ni boket se be turangan donu kede sarangaba binaka meda ko tunu chugo mai na ilabo blete suer sabia vatatar chugo na scam senga na scam o bitigine $9 tu slebi ko $1 kito senga ko bitigine $9 kon taranga $9 kon bitigina god lebu na baka sama sarang matanga siberi 3 buko samba di lebu tukun chugo mai samba di kan baka sama tapatalengori turangan musilini o marro itu puana tu
Ya, anda mo binibina kan ni ndo na ken na lako sa langgo sole. Go na nonda buli tal tunga na nonda marui lapo na ito okay. Ko sabar ta chugo be ndo beendre tu weekend ke baka matanga may sabar rumbu ka sa libo chugo $50 menom bondo na madaw ka tumay lag nga mo tabale. Ndo tal tawan ndo talikando na $1 Junia liko to may vali matang. Gay kita tu ndo batu ya tunggu lebu nga na singin ni mata ka meso tabo tu nakaya nga na singin ni mata ka yo pamoto ni kasabar ta chumingo sa tosug na buru-buru nanduan na mua ka sana ngandre bikin na baka sa gomenta sana tawana tu ni pamalo na bokete yo baka sama ndo na baka sama binakatalangaw ni kutomain jin na ni lebu tu kinabatartaro o tunga ni palang Amerika o mbito chunga ni kinabi puleronan raw wasitu kama na megi lima nemba ko lako yan asyang sar tunga nindo etaray ngayon doon na somate asar ni kita tagabi nakasarangan na songko di somate asyang tali nyo gay dumuanggar tali mo seba ibe di na saranga na nalenga sa chungo nalenga saranga ni santa bakara rabi bakatambagin do chungo na dinaw sarra may bagay lawo tagi lebung ko lebung kinara na bangili lebu kapag kinabera na money lenders na payroll loans na lenders na bunoya ke tubia so tampaleta na nonra interest to era na money lenders tu go sa tu sertunga dak na bunoya ke tu sa sanga kino kito ke bakayan da vinda ba binang nanon day labon da mararoi labo binaka na singin niya ba may nango na menta na lengkakin na tikibu na singin na tikibu ndendre iya ni sana toso chico santa na rida nanon da sende sana tikibu tumbu santa tikibu yalana na ilabo da do sulia chico ina vi songo eso tanto kadivi mai kina menta sol ba kenikina ni na sulia nga na ilabo nga ako ni sa biuta pa tiki kina somate ni ilabo nga ako ni biuta pa tiki na baka mau ni tiki da mai baka lelai kya ni sulia nango na nga sa senga kina na ilabo na boketea sana biya yala taltok nga kya nanonda tatara kina vi bokete bimbi watakana liba ando sing binakata men do en bok no nawai vi kandar kaw itoke sing binakata men bok me to song nawai en ron no do vale sing binakata men do en biu tumba men no na vale sing sumara no na rende ano buna kito lok takina nabi ka todo kay ay ya do kito lok takina na vi account okay mo ni copy ta kamen do na model do buno sina no mo own innovation go endo sento na matintu tali buro sa balata chu senga tal nin duay Australian go Amerika Europe endo tal na buno tutu batakin na system sa ambuling go tupe betango customized buli baka tambakin dua windua na kawai toke nindua na sai burbur batakin na Pasifika sanje yang go erna ke balanya erna singila ko may bir na bakasa mo kompleto ni sing do ta sing non ra to boy singin non ra problem singin do na problem mera ta ka bakin na don go na non ta problem o kenda na kawi tuke na Pasifika ya na konsep go ni bareta ka sa unite pa kay bichinga sa tete sa bibono oni sabing karabi kinongo tarumina ngori o tingo Brisbane au nalakoi Papua New Guinea na singatambo ni mataka au nang lagi Papua New Guinea belata ni ruto sabi na katatalenga me sa tikibu mai Papua New Guinea na sole kembale tupe kon ko sa tingunongo sole Fiji iya sole Fiji ko kenda kede na kawai to ke viti menda bokale fomu no sole Fiji tu viti se tu mai palang ni baka le fomu ni dola na nomini akante na sole Fiji. Sa non dola go sole PNG, ko era keda kay PNG may Papua New Guinea kay era tu may palangi. Era non dola nga na nonra. Sole PNG. PNG based account. Okay. Nang what's Papua New Guinea sole Samoa. Sole Niue. Samoa, sole Tonga, sole Niue, sole Tokelau, sole Kiribati, Tuvalu.
Mersangga induin to lapangan non rendui be account. Be bono lapangan rendui tu kina. Rendui to lapangan non account de na bunonga era da butu mekina. Na kepa ko di sa taka todo na boke te kaman saliado. Na to nangon ni na baka sama ta mo ni silendo na interest lelai na biang bakis na bi bul. Pagka ni bagareta kaya baka usilangan do alon na soma ti $100 I'll just go and take that $100 na ran tumbu balilay si yun na concept go siyang sarang kina siyang ran tumbu balilay balata wala sarang si o era nampange era ran suliana tumbu balata no era bangatak nga nan day labo kaya da kumuna ni ertu ikar to lilonta ka ertu suliabe kaya to point din na pasyente ertu charge ta kina vi company lebu chin karua pasyente iya tamani labo lebu kara turu cuman na tumbu na interest ni loans wa okay to isanga iya evango etupe iya sing do tanga na to monthly fees Wera na vi panggelele bungo umbito kina bango na no muy labo na tumbu ersulia 0.01% so isa siyang sarang tumbu sa fees todo nga every angle fees Gori saranga. Yo kito sianga. Singin do na nito fees. Kaya kaya computer kina ronan tolo lis may na 5 baki. Si ruan raw chungan tolo chukina. Yan na kaya duin lewu na tobo ni ving karabi ni sole may na ving karabi ni ving bangge lewu era tungko. Yo kaya mabal ni bagarita ka chuka kaya la tumbu todo ko sala ko tuyan ni na mabayo ka sa bagarita ka. Goto bitalo to ng business bat kene sili ni ene sing rabando ni natumpun to ng business kaya kay chinan dolo to na lomon ni chinembak esana nakay to sana few maya kanta bakin yo na munito ko na kaya ka sana baka tumbu tagitu na million ni baka million ko to na trust account kasi coming 10 years sana bebele billion yo ko just kaya man na fika sa trust like Iyo. Esa sana beauty nga me baka tuyas. Siya nga bango. Siya na okay lako to nangon okay. O sa rito bango Mr. Tukan okay. To was man da limonan raw na undol ngo. Bango. Sana lako chigo nangon ang gori. Umaro wale ni otku na may gori. Na do nangon na lain billion ni labo na tuna trust. Bango. Sana lewu talanga banga takan na sole. Kembali sana lebu talanga na ilabo ni sole kampani. Na ilabo nga kwe na ilabo ni sole kampani nga sing ilabo ni trust. Na ilabo nga ni sole kampani erto rani sulia me loans dombe kana dividends ento na kabaya me solibe na members na ilabo nga ni sole kampani. Kimbal jina ni tumbu chugu na ilabo ni trust. Kito sintra ni tarame, kito le investaka, me kito wa tumbu ilabo kina, siya nga sing rawa. Ilabo nga ni sole kampani, kwe kito mbulo chukina na 25 cents. Sena lang na 25 cents ngo, esa nang bondo atama ni ilabo with tamer. Okay, ni business, in a business world, you have to use money to get money. Why not investment? Bosot sa laku charge ko nonto taro na bugo baka sa mong Santo termina. Iya, why not? Santo termina. Satu ngai kira silin to kuni boli hotel baya medro ni da wirmai mero ni bango. Monggo ila ko nindo nangono silen nindo androndo lomo ni ruang amata sama tiang gupu sapa ambeng gosol. Siya ngai kusaran terre ros nga bulundol. Siapa ibi? Dono binaga o bang bota o mista ka balila o mista kina balila no bomadala baleta na bibokete bango chigo na bokete ni baka tumbu ilabo na investment investment categories go na ilabo on imbuta na bokete ngo kitunga bandron royani kina nomini account ko chigo na Fijian Holdings Unit Trust of Fiji se BSP Life se FNPF Beto ni orto erto investment portfolios, investment entities, orto baka tumbu ilabo. Nabuno ko keto binakatekina ni sa ni umbita ni sono ni ilabo ni savings, mo nimbita under the savings or investment categories. Meron ni keto buano droy kina na nomini ilabo kibir na investment portfolios ngo. Orto nangay baka tumbura na nomini ilabo, na nomini sende. Kaya na pandundroya ni Verto. Okay, na sole
Iya. E bintanga na pipokete na Iya. numumbangke nga nanggale baka tumbura tel. Okay, kamada. Iya, Uka ni kami iya. sa pasang kanto na bag naman tak ng bangke. Kaya kaya Iya, nangumatuan na nung gusol. Aw nanggale Iya. kilaba kay be ni sando at tumbu binaka. Na Iya. leyado ng bangke ni usulian ni dhruyu sol. Iyo. Pango, na vila bo kede kunim biu tamay wataka monisa ni santola bo dono ni daba. Dono ni bokete ni sana bo dana Fijian Holdings Unit Trust Bucket. O ni sana biu to kina na nomuni namba ni Fijian Holdings Unit Trust na nomuni namba nga kimni. Ko ni andola bo na Fijian Holdings Unit Trust. Na vengo na kede ni walu tu makina na sende na loma ni Fijian Holdings Unit Trust account kito channel taka kina Fijian Holdings Unit Trust. Kimni mo ni sana gay track taka kimni na lako ni labo may na nomini bokete beta na vi bokete kede tu na kena statements o ni na class nga beta na labo sa lako na Fijian Holdings Unit Trust. O Fijian Holdings Unit Trust nga mo ni na gay check taka chicken na nomini account sa chiguna nito vital no nang ko sa chiguna nito vital no botikir to meraw talanga nyo ni check ta kana no ni balance mo ni check ta talanga no ni balance of Fijian Holdings Unit Trust may na lo mga ni sole mo ni kakwatal ni la kina Fijian Holdings Unit Trust mo ni check ta kina no ni Lama, no mo dili check tagi na na Fijian Holding Unit Trust or tombo tarando asilin o dabo bi nakachuko bay Mr. Tukana na bi barra matagi chuko na kabe ngani ko ya mati madanga ni kalaw bikin daru na toke daru warra chiko daru sar chuko na kabe ngani ko na bi kanga be bagareta ka Mr. Tukana sali mo ndolu ya kenda ndolu bu chuko na bi kanda lag duru mutu mai bichi ndanga ndo buki bango sa ndo na songo do be ndendre na londa marruika enda babu dibe nakan sa chungo na sole raw niyo nan dola bakina na nomuni account di ba ando tale ke bakaw ni ba iPhone sara ba rita chungama mo ni ba matal takal manda bakan tua ni dami chungangor ni nataba nga vital no ke baka sa lo mamu dur na sol ni dur kina raw na buku di vital no siyang talen laba ki mai endo na umay lab mo na sulian ke baka mantang na bete gabunga na chinandol ni kuwa me na beibula sa na chinjungan ng dola sing ni ba ku kuwa tegi mai si bebe ni ba matal tegi na talamanta na basic step man nga ni sabi la ko ay mindo nung sole account bata sa tumbukin daru nang una na kabilang ko mendaru nang kay vital no tal imbaleta ilele bugo tawir sarkan non rangkabota ana vital no ni silini daru ba daru chugo na kabilang ko santono binakabat tol nga kaya ni bata na iPhone nila ko nanom ni Safari browser ningay type ta kina app.sole-fintech.com app.sole-fintech.com Wikim ni nabanta ka na Android phone ni lako kina nom ni Google Chrome. Google Chrome ni type ta ka kina na app.sole-fintech.com. Mo nangona nga sa lako may kina na login screen ni Sole ni type ta ka na sign up ko chigo na sana matawi daki. Sign up ika. Nangona lako may kina na total na screen niya mo ni na select ta ka na Fiji-based account, Iyo. O chingaya ni pa muria na pamadal taleso na tuk taleso baliti ni kabina kata na Sole. Me ava besar nangono ni sana lay submit taka ni sana gay waraka me keto activate taka nyo keto ivici. Keto na check taka. It's a manual process keto na check taka na nomini tamba kena nomini bakini bulan na nomini date of birth sana donu kete keto sana gay approve ta kami activate ta na nomini account yana vi kai la bakimi vi keto mana Reserve Bank of Fiji keto singi bo muria ya drobes en lo tange na ni to leseni ni taka na fintech mai vici Nakadone ucu sino muni tuku ber na sar cumengo baka sa wareta ka cukup na vital no ni silin langgo zerim pa na baka sama na mawi na matau baka di take mami manda na biyo ka na rin bulan do bata ninggo indone kalau binaka miki mami muria ni tau ke kim sa tunggo na biyo sa burur binaka o wande te kim ninga lele wi kim ni sin klese mitukana
ni Google taka na banku, ni Google taka ni wataronga ni vitaronyo abokiani, ni muni kila ya uba binaka, Saba sang bulu kantua na baki na nungu taka pa mon liba rusa bulu karua na baki na nungu taka pa tumay na nungu business ini software design software development iviti kena biasa Pasifika. Obvia bande te kimnin tambana ya ni taka ngana num ni bangkai kene karua na Reserve Bank of Fiji sulia beketo na ngalala meketo wador kin neto itavi karato wano no beketo tu na besinga tuntu arato wano no tu na neto garabitavi na sole kene katolu erato orto na lewena chuko na sole me nantombe kana ngona talento no bitar tartaliki na tupe mono ke bagaraita kirato korto na ito welisle siliu na matambo siliu ni sole moni clear to ba binaka Sorry tu naman may natanda to may kimi kilatok. Dono binaka yung nga na founder kena chairman ni board of directors Taito Tambaleka na former CEO turangan ni Yanuda Wulkachimbenga Yeah. Former CEO ni Telecom Fiji Atu Suatimbau na luwe sama na Suatimbau former Reserve Bank governor based ko may Christchurch o kwen doon na law firm na na Suatimbau and Sloan doon na turanga no David Patrick tigungo may Melbourne o kwen na nito o kwen tigo na tambana ba investment fund manager Gechiko Ndurimbon Romo, former Reserve Bank managerial staff. Sangechiko John Samisoni, na managing director ni Hot Bread Kitchen. Sangechiko Lani Raungeunge, li rotu na bakingori may Washington na IMF, former management staff talanga ni Reserve Bank of Fiji. Sangay chiko nga nung gungonelewa o kalolay ni Tukano na Lubengu as an alternate director. Nangona doon na kaya ato kinabiyaw inalakay ni nung gungonelewa inalay tambe na board na board of directors. Siyang wala nga niyo kaya. Sangay chiko doon na nito board of next generation directors. Niyo kito sa via kalato wala nito matinsing ang go to pe. Tambu. Sa via kalato. Sangga itu na nito board of directors and board of next generation directors. Go ira na lubi kito o kito na fantaka na sole. Ortungo merto nangay tori sole merto nangay kanda bakina na next 30 years. Sanjen. Iyo. Live na be company siya nga to na next generation directors. So kito siya. Dotan na nito tawo ni Rai. Kito kila tu ni nandon na kanta balawe na kanta bakina na sole. Kaya kito sabate una kina na damgo na board of next generation directors. Kani ka ba nga? Tupe menda wait tawriling takabata. Nangon nga ni sabi ba anday takikina sa tos binaka ngo to ni trust kito menda wait tawriling takabata. Bleto ni kito lele ito nga kito toyo takachiko na sole. Kito binakata merambay lewu. Nanon dawi tukutukun takayani. Dawi tukutukun takayani, dawi tauriling atak. Dawi buke taka nanon da na wale fomu kina non da pata voongo. Au dawu tu chigo tupe puso jaw. Mai Ni non da pata voongo na kawai tuke. Jina ni watu ya butaka. Au major shareholder wala nga. Sa chigo na nabudi me na bulo maingo, bulo ko mese, bulo tune. Sana daki kina na nito capital raising sana gay tegebu me soli na shares we na member o na via invest kina sole mendos mesaka kuni bango kor na sole no nangando na bueni buno batu ya semitukana sema mesaka kuni ba me bango na sole o yau baka shareholder na sole ngona nonda I wata kanda lewena kanda to kena tanga o kenda kau ituke.
Bina boleh besar sama ita bika no vital no ni bala silin ka bina ni kuwa ka da bo bina ka be Mr. Sim tukana turangan di bono pa tunggo na ichu bo turangan no ichu no turangan tu bonua e no da programu bakai labo en na bakarau buka da bo bina ka no robi baram te ichu bikenta ando no itak ni turang osos rambat tu mo Australia ngo en bu ne ken sanga ichu be pati te na sole ana kim sanu itak tu turanganu ni nandona ngona ke tu na ker tala radio bulan do bato kala lele butalang arana bina katal mer may para ram te kitel balilay en buku di sol no tubarau moni na bibakan di tekina en ang duatal na ngaw na katarabo kim sabaw di binaka sama ita batalang ikan on program ubaga madawa en no to sala ka kambura kingo na radio bulan do bato na kan nugo di binaka taka no to bitokan itong may na bitin na singa sauti dor na kami siya matale na singa tusi tiga tumay na singa moniti una isibun dakuan na may atoman na programo ya me sana dokimanta na do ni bingkarabin na eka ni bagong bukan tintai sabi ko ni binaka tu eno bukan ni tabi din so enda baga dora na mo ni madaw go me non to no lama ni bici ena bi matin tu enda sa bitu e tu kina biken to merke na bu binaka tu na mbula ke na bu vale me ato na ngona katarabo e upedi la no bono mo ni ndaw ni bingkarabin ni sabi ko dingo binaka ni sa te mo de